Ya halo teman-teman, jumpa lagi di channel Avaren Princess nih teman-teman. Nah, kali ini Avaren lagi di Cijantung nih, depan Mall Cijantung. Wah, ada ondel-ondel tuh teman-teman tuh, ondel-ondel baju hijau. Tuh di depan tuh ada lagi ngibing sendirian dia teman-teman. Oke teman-teman, kita saksikan nih ondel-ondel lagi ngibing di depan Mall Cijantung nih teman-teman. Sebelumnya jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk channel Avaren Princess teman-teman. Nih Avaren kembali ngevlog nih, udah lama nggak ngevlog selama bulan puasa, libur. Sekarang udah mulai ngevlog lagi nih ondel-ondel Avarennya nih. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk vlog ondel-ondel di Mall Cijantung nih teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Terima kasih, dadah.